Igi toko na bea mai pe ia. Ko ke tamini sta panga u ki lo tana di e wa fo ki e min. Ko ta ko ni na su malu. Ai o mahino malo hi hono sivi malui. Ka pa ko ki vai las pe o finga ke tupu hesino e tamago ni. O fiu finga ki vai las ke mo ui. Ula ki ko wa ka pa ko ta ko ni na puke ki mo. O kuiai ai tau pepe ha konga vai lasi o piki api he misini he ko misini ko no ne fai sivi un sivi ia DNA ko virus ai pe ko ta hanga ko tala pe ko ha konga e virus o ko mate pe ko konga virus ko ki baby virus o finga ke mo ui ia ta ha fully vaccinated ka ga dai den lava tala foi mea ko ia I he mau fa kau poto sayang ke tau alo he ta fa ko ki for infection for owen ka tau to hanga CBC via toi pe ke fra pau he mahina ai ko foi ko kamata mai ko ko me ko ki hono fra pau I ko te ki kapate tau no fata tol ke finga ke fra pau I pe ko haki virus ki konga virus ko mate pe ko haki baby virus ke tau sio pe tupu pe tok fai tau ngawe to muia ai ko fra ko poto pe tau e tau dol positive case fai tau ngawe pe tau tok sio ai pe ko konga DNA me virus ne o simate pe ko haki baby virus o tupu at ai ko fo matala pe ka to ki ho mai ngai fe hui ke tau ho ta ko pe he ko COVID ba mai ki tau ka afonua ko osia nai hano fa papau I pe ko hai kalasi ko ni COVID is pe ko delta pe ko ha COVID normal pe ko ave nai ha CVI patient ko ni ki no sila ki te fa papau I mai ai kalasi ko ni COVID pe kai malo ko na ki he vailasi ko ai o te he tamai ki me ke ave no sila ai ka o sto mo de toto mo me ko ai ko na no pe na to finga ke mahino ko fitu tak mo no sila ke mahino ma o ngai pepa me fa pepa ma du ko we ki special conditions ya ko no ave ke mahino ton me tan go ave ba puna na fe ko ave ai ko ki ngau foi ki ka ko ne tuane dai mini o tu ko nga ko telta I no sila o ta hanga pe ta to lu o asium ko delta to ki hawe fa pau ia ki moi ko me ke aki tau to le to ngani tau pe to delta kata ki pe ai fitu na ela pe ki tu kuma ki fa malala fika ki ko tai mini foki nga hipange me nga fitu fa pe anga ku o pau ke cheke te ka ti huhu pa te to ki hu ki loto ka ku lave pe foki tai mini lo tanga lele ai huhu I hol fa manatu ta ku ya fe hui ko kina tolo ko o si huhu hoani ko na tolo pe elawa ke hu ke ngahi pange mo ngahi fetu fabrianga pe ku tata pe mata na si ho ko ne huhu fikaraki nga fo wa ngahi ai ni hi ya tekna tolo ku to ki hoani ki he mahina ka to mo ta fo pe fenga male pe ke ka huhu raki pe me ka huhu honoa ke na ka lava pe me na ka ti huhu pe ko kina to pe ko si huhu a te na to ki lava hu ke Famalala bebe. Sorry. Malo, kata kena ke fu ngo ilele ka ko le ko mahino ile o fehui te o ku ngofu mahino ke ngai business e na faka ha mai o he kai ke taria hu ka hangi ki panke ka o ko faka ha na ngahi kati huho maloi ko ia ko te uia sai ko kono moni o ko business ta ko to ape ku ke pe fo ke ngai tu ne pureanga ka ko pe ko ke ha la o fo no ani tai mi ne ke pe ke tu ta ko ni stu to ne o fa fai ke pe discriminate hata ka o ko ngai private businesses okay pe fo ke na tu nga o fa ta pe na to ai ko
Ianga e ku mahalo babalo pen ko hinga na foto e ngai tutun pe he ke o ai pe ko fasisi haris na we sia ha e na ka nga we pe ko e na customer ko osma ko na kati huhu ka ko no boni ko e ka pau firma hata he ke pole I na foi toton hangi na ofi foi toton ko ia ko me ai ni ko no tata ofi ke na ave ai me ko ia ke fama anga ke pole ia ai tu ni nga o e pe ai business ko ta ko na kon tau pe ko na fale pe ngai le nga o na mo na ngai service o ia pe ngai fa nga tanga ki ai ko e mau ko poin para ia to firma ia que ave polea I fama anga pau te o kita o unfair no treat kita que kai que para hoko atu ka ko mea ke puleanga o ku te ke ai ha tu ni pe he ia o foto he puleanga I taimin kan fa ke nga mea ko ia Kada pe siale pa mo e minista mo ui kamo ki toko ni mai e ki tala fili ko ni ko fe hoia ko ni ma fa o hake pe me fa ta ngan ka ku ke fu mahino fe ki te au ko ku kore pe ku e tu unga mateu ko ya I tau fale mahaki ku fa ta pe ka pa e tala mai mahino ko e tau ICU e fe unga mo toko nima ka fa ngi ko to mai ai lahi mai ai matangi ai COVID pe a fe unga lewa mo toko wanoa a te lau lava whakafonu kua whare maki he fo I taimeta. Ko sio pe ke tuunga to tonu kou kia koe tau teu. Pe a maha koe pe taha ko kole peka tatlafu ki tānaki mai ai. O sio pe tau patseti koe wanoa wataha koe ono 5 miliona ke COVID. Wanoa wataha wanoa ua koe whaua miliona pe ofiki ai ka ke whakatonton mai. Koe hae toenga o ku toe he tau seni te COVID he aoni. Paha koe ia pe maro. Chale. Chale. Sepe ko ki lawe tau ia ta whakoe ni ki he tonga whaka mateu teo e patunga e mo ui. Ko tui mahalo koe mo ni au pito pe ia. Ai whakangatangata ko ia ICU beds. Pe ulo tonga maha mos mea me motolu ia e ngāi koe whai ki moa. Ne whai mahe pureanga fuoloa mai. Aia koe pakuai pe foki mo e koe fo ngahi ko talia ia ne ngahi pe talia ia ke stand by ka pa fange kwa taimi ku futokolahi e lapi ke te ngahi mo talia ia pe ko tonga fai pe ngau e puleanga wata mo e puleanga sia pani ke ai na toko ne na tole ta fa ko ia ku o tonga fai e hoko te ngahi ki ai ka koe aia mahalo ko hake fe ia ko ni o mahu inga ho malui ko uhinga e ko fe mai ke ta ho malui ke ua fie mau e hataha ai ICU. E ka pate mo whatonga I koe ICU, me koe kakai peu tahe uhu, ko nā tōpe te nā wiko ki ai. Ka pate o asange mea koe ko huhu hape se te hiwanoa kakai ko tongani, o tonu ke huhu. Koe fo I mea maa taha ia koe te taulawa toko ni ai ki he tau ibi whakai whanua. Ai koe whakaamo e mutonga nia ke kau whanongo mai, o fa mai o ai ele foi fanga mai ko ni ke ta ho ko foi me ko foi ho yo ko ki mau lau se ni pepe fi ha te he ka me ale leo ho ta to tong ko tu ko foi solution le le ke fon man malo to ki la pe te mai na be ko ke ma e fa ki ko se ni ti ka mo me be fo hange ko fika gona na ke tala mai nei ko pot nga ko pai konga na pacheti ko na tu ko ke kolon ke time pe ni ka ko utu ni ko na mau to lu ko lo pe ko ai nga hi me social media me na fe hu ina ko na faka ngata e mau nga we ko ko sisi asilini ko be ke mahino pe o ko issue asilini ke nga ko ko faka hoko ke malu e fono ante pe te ke fata ta ko tai min na aloe Habe lo tonga punat he ai ti me falma ki ke o sivie ai ta hine ko e customer kui hapai ke fa papa e na si fo ke foi biro o stoke ko no tal mai o stoke ka ko nga fa matala o ko isi o seniti ki he nga ko miti una fai me ko to pe wala fai ke malu ya ko ta fonwa
Mako ki me ka ke mau lele au ka ke lava ka kato exactly as sanity. Ka ko tu ngai fai ai ko ngau ko ai committee malo. Iki toko na bia ma mai pe ia. Ko ke tamini sta banga u ki lo tana di e wa fo ki dai min pe ko patseti fo ko patseti o wa ngai ngai seniti o ma tu ngai feitu pa ko me seniti o tok tanak ai ko ai ko ke pe ko ke ha me o toe ko ka foi fiu ia wala tari hanga ton e tai mi ko ia e pau ke tanak ke sirin mo me o tok o mai ke fe ke ngawe ka mo ni ai me ke minista ko ka isi ia ko me ko fe mau ke ai ia ono tai Nala. Pagi tanah kita tak lagi koia capacity pe ko toko lahi ko ia e malava ke toka ngai kina ko ia i he ngai whare mahaki aia ko e woti ko ia ki he ICU pe ko e puke lahi aia me ki he toko nima ai vi ko ia ko e i he whaka mohe anga o e whitu ko ni mo e kaunga au ai au fie ma o ai ko ke rere aki e tau hu malo i ke ova i he pese te hiwango fulu ke o ai ai hataha e puke lahi ka tau hange pe ko toko taha ko ni ko na e folau mai me Christchurch o ku e si ai e COVID tahiwa ka ku i kai ke ai hafra ilonga ai mea te pagapau e ai hafra ilonga ko fangi fra ilonga ma ama ape pate ke lava pe ko no fo i he no fo anga kolontini pe ko no fo ma o pe i api pe ko feitu ko ni ko ke mitari ai pe ko e fare mahaki ko ai mua ko fare mahaki ko i mua me ke toko ua noa ka ko e fare mahaki ko ia ke ki nau toru ia o ku nau puke me he foko utua ai ko ki nau toko ko ke ai ha nau puke pe ko ngai fra ilonga ke nau no fo pe ta fa ki ko ia e kolontini pe mo no fo ma ko i api i e kahau malo kabineti mai kau fai ngongo for coming here, thank you very much, and I'm sure you are going to donate the next 10,000 doses in December. Thank you. Koe kakato ia